Gajain Muaborum, Zahoma Yakubu Dungyang, ko ye makara winning Movo kwa lohom zame Rahila Yakubu Dungyang, ko dagwe nongot ne rat, uravok ne tungun, eji winning mot, ne mot ne modoravok ne tungunu ne se nlaro kwesane, bizere mo hen, we no rebu kongo mwa. Well, dagwe sele hot, ko eji mwa pie do rola kasiye, uresi bene rat me retet mot. Ye talama kanenga ndaka si tionga retet maru mode si hare ni jijin yemu maho basa ilemburum kundung hada dungsang bizina Google Plateau PRTV ni she sirin tungunda na kwe jengo ngode kana si basa yagaro away dagwe si he bokodi ponglo ko bayang me Yakubu he Dungyang ve na hoba basa wor yagar yemmo ko jenge ba yise me ke me tok basawet yaga basa di lemburum havok yom ko hisi me se hotok jego na ko di basa pire ho si jekye na ko ti doyo ka he basa di chenbila sara ke chenbi tiri bo lemburum ko ijongo me tok rawet ko bongo ho me confirm ayang me ye da Yakubu tadi gasiya ka bayang me Yakubu ba marawot tyongzong kuri di kiamande yake ba ho basa mo edama nworon wa marathon jene mave mo ho basamo kuma di wok mawor basamo don wo wok nta ye ho mawor don wa rapire yinno hon mi ye pien ka ye jin ya ga lemburum lem huma hani dagwe yong mi worom kuma vok ye pien de dagwe yong mi worom mi tok sege mi vok o yere shakwet gwe gukie ma vok te ye vok na borum inta hom ine na siji borum so jene ma wodi basa yekari yemmo ma woron wo wok nta ye ho mi kon basa yekari yemmo so ma wo ma ho basa yekari yemmo ngano yiti basa yekero nimbang nesi ayang mi woko jeng shak ye si yemmo de ji basa yekari yaro ho wok nimbang ji basa me ye yaga basa yekero ite ye so uwo ho doisa chenbila saramo ke chenbi tiribu voko lemburum so jene ho doisamo lang hamong hak ku bire ke seyere hu tok hane di lemburum ret so jene ma ho fumgo mga no ku gesmi hak mati bare ma wodi doyo hamo voko lemburum jene ma yene basamo ku ho rob burak da ku gul momwa so jene ba ho rob burak na ku gul kuma nusume je dam kya dua yagaram ki vokolo ma se dua wet be yangin waka ho dak me borom yilo kundung hana dungsang bizina gomoro gwa sire fil PRTV waka ho dak me a kyok me ar vokolo hom top ma sing me mware burgu hom gasim mayang to me ha a Yakubu seya wula ho seya teoji fumgo me kumara no mara bare borom yaga jon shak me mande borom ko yang me iko ma modo huba saud lemboromit huba saud kundung hadji lemboromret mshaka zonku ya ime maka mande yere dukende si yere boromer be yang me ke uru wok nta basa mo hemmo di lemborom maru haka yang me masi gengo tuk susufom na ho basa di lemborom na me badi mi salam di ko si wuro mamawet u kanang de ha hemmo no ku yaka marve mo ngano madi asinaka na maragwe ye nyet eji basa hemmo ejongo shakuo basa na turu ku kebol bata ku basa mo mwa kamar hu chamar ha gaba seleji basa mo ku basa mbera hejin show yaga jongo shakun hwa yene ikwel ngeng labi nungo be gube nasde be selediam dwa yaga no boro ejongo shaku di kwa sera pie yaga vuel kumaro non kan kwa sera yaga be marbe nungo piolo jongo kume be hu hala sabo min jeng shot mavok ye pien yaga ma ho basa le burum ya maka mande be marvene be ye wuro vok ye pien de pie de hora sire mo de ma kana hanat ko ejongo shak mar hora fomo ko tok woko fungwene kwa sera gwe si pie de marbe hak be siniwet hora fomo yuzong ko sebe marba si bereng pie de kwa sera ye no de mesime dam dunga yin noro himo de masehe noro himo de masehe de banime he
kumi tok basawot pere ya siji noromo yaka mi marong noromo havemi vire tok marabari woko mikese noro himo wet use bi marbe hakbe pere ngiti borom dene basi bereng fumgo moda basi ragwe de bayeke fumgo moda kwasi ragwe basi wat yaka no wurisimi nor nongo noro kutik dam basa pere bajek da tero bajek ya da chen bila sara indi bi gongvende basamo hi kira karong yaw wa magadina ka ko pere ya sira tero baye Birom Youth Molders Association BYM Top Rayfield Branch do be wuna to be borbe mat imwa ba pomoje lango hi Top Rayfield do be ko bajak baye Award of Excellence presented to da Yakubu Dungyang ina diba gwereme ni reyamwa bateme dare tero mavok ye piang baye special recognition for your creativity and zeal for Birom language ina waka moda to be borbe wunang to be borbe marve mo yeneve ba gwe temi ye humye gwe pengle da kasirisi matok yana simbeleng wet sako min Mayarada ye piang basa hemunga no ku avemo bave kuba ye urisimidor nongo noro tesho na di yere ye nyekmo na te yemo yaka basa di lemborom do kwasira ikere bave da noro hemo banimi yaka no merong masite awuna to be borbe mat he be rom eji mwa ba pomoje lango hi Top Rayfield do be mwar gufa sangal mafing mwa be madvende ina sira fum da yen mafinga yin mwa yaka noro hemo de na nimi noro hemo hatemi ye piang sirisi mavok ye piang na noro hemo kuma finga yin dagwe tena nerak noro hemo ba nong he yaka debi nangan bi kwangwet yaka memo mwa mavok bi kwangwet ba nimi noro hemo ku ba sang rang salmi pshaka da terod ba ye wura nongo he yaka ye piang fumo ku sago min kasiri mar khara fumo ji sago Harafo moji ni taye, harafo moda ye jinin, kupiolo yiba veho igongwende ho hotokwet. Masi yisi vokona mwa borom sirele modo harang salmi ise ye yisi homret. Masi yisi vokona mwa borom wago borom bisime be gwamen. Borom be teyere be men. Borom be wunangto. Ke kwasi yidu ke ye zang ke ye gel. Ke kwasi yi fan, ke kwasi yi wang, ke kwasi yi liom, ke kwasi yi lua, ke kwasi yi fang, ke kwasi yi bachi. Ka he kwanda kwa ye, ke kwasi yi foron. Mwa bi majebere bi wel borom da kwasi ejimo, wurtok wako dagwe atanga yungor borom. Ku kasiri dagwe anongo lias, iji wel borom, kasiri dagwe anongo nire iji wel borom. Ajam da kurafum da niremo. Dari ase moda dagwe anongo ye na kutanga seleberum kasiri kwa sele gwamo wurom ret ngang salho iware husimi na ye sele gwamo wurom ret kasiri ho wacho birom baka vok beta sangal bere yo jivel kumi simra ngang salin yin ve mode na vok beta sangal ve mongano isera khwagara yaga wel borom ret jeng yaga vei deng de marbi ho kya kirsare bi vei Dakin vase rebi gamat na turu jeng yaga vere be rombi kiende bi yesiti da yere pie yemo ajam dor ho sangal da ne modoro rang salhen isere na gara ye yaga vuel boromret ko kasiri kwa gara pshak yaga vuel boromret ko kwasi yere mwad de ajam dor nongo gufa sangal wet kije na be maku ba ye piere kwe hadiang vuel hadi ke hat maku ga diang vuel adi ke kwe hatura shogor hitok diwet Yaka no ajamde be makuk bereni reimen. Ajamde be makuk be tok wako basi be makuk. Be makuk re to chwe iwel boroma ve. Ajamde an rapiere ya ajamde an kababi bor be mat vo. Ajamde an tanga ye bigare bi di yelo re bi dunga wor gongwende ajamde ki voko gwe mwa borom. Kure bi bor bi mararong ajamde ni wek bi tong na ha be dara min da be ngwamin. Yaka gubo randagu gwe ye kasiri urarano. Kuda gwerang le gwere wore pololis mi ye ma feng yaga jeng ye more ba not me
mafeng na jing ye mo da ba nimi ya dam kyan hana da ba gwa hom mi ye mafeng a wurum asi wurum TV yaka ye na dia jam na bi vera mi vogo kwara men yaka dor raberem kuma feng pyak da gwe sele hotmwa da gwe sele vulburum da gwe sele vul plateau mafeng